Dimelang tsebela ra lo tšhalela tšatšing la lekgone sa le leng la labohlano le leng re re ye ke taba ya ka le mankoko baby ge le kgwedi yona e sa le ya bobedi ya ngwaga wa 2026 mo e leng gore re lerato ke na le ba bangwe ba e leng gore le bona ba re hei le rena ra le tseba ra le kwešiša lerato re kgona go go botsa gore lerato ke eng ka baka la gore ke na le wa ka motho re nna re mo tseba ka mminong re mo tseba opela re mo tseba tantsha mothushu ba re ke mavilos le kona se mavilos fela ke mavilos le french timelang tlhelena dumela Sesimankoko ike ke be ke phela ke tseba mavilos se french ke re ke nyaka go bona mosadi wa sebete wa gore monna shu goba monna wa sebete wa gore mosadi shu ke thabela go go tseba tle awa le nna ke thabela go tseba Sesimankoko ke a tseba gore o la ke seboledi e re ke thome ka wena le kopane ka e wena le monno monno re tswa kgole ntho re kopane ke re gotse ka moka but be ke sa mo lebelela nne ka ntšantšhetše morago aowa e be ke sa mo lebelela ke re Maki yo re le bo Maki and then nna ka tla ka mover okay and then a nna ntšantšhetše morago sebaka ntše ke re wena Mkhaya until ke tlo re ke fe Mkhaya chance wow and then es ne ke mo fa chance yo kgante gale ke itima gale ke itima le thabo bo itima le thabo gore es ne ke bokereya yo since ke ba le yena ka ba happy wow lerato la mfang lona yes ke le nentši ke le nyaka mara ebe ke le tšhabela kua marago o boletse gore motho ke Maki bone o thakgetše jwa boagišane bo o bolela ka gore ke bola ba terata re kgaogantšha ke tsela mo ga le mola ke a mmona le yena ga ntebelela mola re a bonana gore everyday re a bonana ka rai ke iša kae Maki nna so until le gore yena o phušitse ko re ntse ke re emanyana wena o Maki a ke go nyake Sesimankoko se ne ke dumela kore ke la bathomo kore ke lerato lela le le goreng le share ntho ngwe le nngwe a tswile wa founa baby ke safe le nna ge ke tswa baby ke fitla mo ke yang ke fitla mmerekong baby ke safe ba bang ba na le go ganana le yona yo ba re o ntšhitše tracker o nyaka o tlhwantšha bona gore ke kae lena ya le šomela rena e šoma go šoma because ga o sa tsebe mo motho wa go a leng gona e botlhoko or o mo founela a no lebelela phone or a e beile silent e botlhoko kudu so yena gona gore o ka founa wa se mokereo wa yara ba re baby ke busy ke tla boya go wena le nna ka mokgwano ene ke rutile ke yena gore re dira so ene ke tsene tsileng ene ke kwa bose French kwa bose mavilos o go sha ngwana mong bose bona ke mo jang re ba bona keng o re timile nako o re timile nako ga di bele go bona o e go re gale o misa eng o tšhabela eng o e nyaka kwa go le nthweo kgante is right here mo matlhong a wow so ke nagana re motlhomong e be se nako yona nako la ba e tšhabela motlhomong ke be le kopane kana nako ke be le sentše dilo tše dintši thank you very much because ntho ngwe le ngwe ntho e kgolo e botlhokwa mo bophelong ke nako and also nna ke leboga eng re kopane na le ena re se re le matured wa ekwisha se re botswitše bophelo ka ofela re go tseba bophelo ka ofela di khona ka ofela tsa bophelo di up and down tsa bophelo di storms and all those things re kopane ka ditlhogo tse di fodileng re le matured and re tseba se re se nyakang re tseba se re se dirang ha re ke dumela something ke dumela because ke dumela ka nnete not go mo entertainer go mo impress le nna a dumellana le something from my side a sta ba gore go dumela gore wang entertainer o rang dire ke be happy o dumela because yes
I ke re yes to this because o butswitse le nna ke butswitse wa bona. So sometimes modimo a prepare ntho a o preparela dijo re di thoma ka o di lema pele ka seed ra fetša tša tšwa ra di nošetša re sena pula ra di plane ya metsi gore di gole motlhare o gola namile wa kgona go dira dienywa but still dienywa tšwa le tlo re di metsi di sa le green o ka se dije di sa le green modimo a o preparela tsona di swantse di butswe pele a be a direng a di dire gore di ska ba tsa momela ke di labi and then gore ga tlo re bjale motlhare ola o ready di fruits tšela di ready o ka nna wa di ikga le go ikga o ija it nourishes your body. Okay, lena bomaki le baagišane ile ge le tšwa kae? Re tšwa ga digale ke mo re belegetsweng gona. Okay. Ese ke go botša re a boletse gore re be re le di-neighbors. Nna re ga seleka ka kwa ba re hey ke tla go bethana ka lefielo le ke bakwa ya ba gore ke bileng Frangelina lena ke bakwa so yaanong ke go phela tšatši le lengwe re tsena sekolo ko Ranti Ranti High School go na le motlhare o mongwe mo just before gate ya sekolo go na le motlhare o mongwe mogolo. Okay. So ke ba šetše morago is hen le bakgotsi ba gage ko sekolong during that time fitlha mola ke tshwara school bag sa gage a re tuloga o bona wa tseba ba dirang ka re mena ka re wena le go ka jika o mosadi wa ka. Wow. I said those words ke mengwaga me ka ye fitileng o moditše mantšu ao many years ka re wena o mosadi wa ka ene maybe wena ra no sega bana ba sega mara ka re wena o mosadi wa ka. Wow. So somewhere somehow ba relocator go gagabo ba relocator from Limpopo ba tla ka Gauteng province and then yaanong we are far apart a re bonane a gona ene somehow wa tla no dira ntho gore go social media te re tlankeng wa bona so ra bolela ra exchange di numbers then ba renge all is history wa bona so then o rile ga tlo re yes kare I told you then na jaiva yaanong a jaiva e kwa gore bjale ke fihlile mola ne ke nyaka go fitlha gona the right person o like o le nna ka grabele ke le happy ga go gore at least now mosadi o ke kopane le yena se re fitile ko di-testing ko mellong gold ha itswa ka ra mollo ke mo e tlo tswang e shine gona wa bona go na le batho ba bolelang gore gantši ge ile gore o tswa ka gare ga kamano ye itseng ge ile gore o gobetse go na le batho ba rata go bolelang molelona gore re imetswe ge ile gore o gobetse o le Mavilos go tswa kamanong ya mosadi o mongwe le yena o se French o gobetse go tswa kamanong le ya molekano mongwe ge le kopana ge o ka se tlogele tša ko morago di goba tša se le nang naso lena le kgona jwang gore tša ko morago ke tša ko morago rena re mo wa tseba re nnete mo kae o tla ntlaleletsa baby re bolela ka maturity o tseba seo o se nyakang yaanong le mekgwa ka moka di-manners o swantse o di bone di dira ka ra relationship a kere o lenne a kere ba fela ba re botlhoko bo tswa botlhale bo tswa lebading wa bona so why o sa lena ka mabadi a morago so ke mabadi a di dule e le mabadi o se ka tla wa tsošeletša moki ke mabadi a fitile re lenne ka ona gone bjale rena re lebeletše direction what forward. Wow. Os French monna wa pe wa bolela ke eng se o ipshinang ka sona ka mogare ga kamano ya gago le Mavilos o boletse gore go bose ya yena wa nruta gore bophelo bo so and then na le yena re swantse re bolele ntho e le gore ngeng kusha bose because o bolela ka ntho nngwe le nngwe kamano ya rena ke communication and then a gona ntho nngwe mo godimo ga yona
okay ra tseba gore balekane ka moka le go ka ba le batho ba e leng gore ba re re na le thabo la rena le tlapele e fela go no fela go ba le ditlhotlonyana tse dinnyane tse di tsenang ka gare ga dikamano tsa batho ka gare ga marato ditlhotlho tse e leng gore le na le kopana le tsona le di efoga bjang goba le dintšha bjang gore di se ka mela mo go leng ra bolela baby nna di-challenges tse e le gore batho ba bantši ba di dumella gape ntho ke wena wa dumela go itšea ntho e la nna gape ke wena o leng in charge bakgwa ba re the ball is in your court motho o a tla ko nna a re wa tsa basadi ba tswang ko Limpopo ba tla Joburg ba fatlha ke mabone a Joburg ba tswa tsileng ge e le gore o kile wa bona one or ba babedi ba dira something like that does it mean gore batho ba le ka moka ga bona ba tswa Limpopo ba fitlhile Joburg ba fatlha ke mabone ka moka na a jwalo and le banna le rena a ke represent banna kaofela re di character tse sa tshwaneng nna se re se dirang re le rena ke sa rena o mongwe motho a re modumeli a re mo fi any access ya go tlo tsena ka ga rena a tlo bolela whatever a tlo bolela eng ba re zamile di inbox motho a tle ko inbox a re tloela mavilo se wa ka e banna e re ya mo checka motho a re motsebi mara if na e tšere ka lefatla na tlo re wa motseba ke batho ba gago wa motseba because ba le bona kae ko social media le happy o swantse o tsebe gore go na le batho ba ile gore ba bereka mo ka mogau le ka tsela ya semodimo gore no re rata ge re bona batho ba thabile ene go na le batho ba ile gore le bona Satan wa ba berekisa ba fitlha mo la ba re no ba ba happy ba ko bola ebile ke sega ke bona clip ye ngwe motho go mongwe a re hey a ke rate couple ya go ba happy ko social media ka sega kudu a tsakeng e ke bona couple ya go ba happy a ke phi so yale rena a re dumeli anything or anybody wa o tsa kantle nna ke sa bona anything ye negative ka mosadi wa ka why wena o swantse o tlompotse ene nna ke believe wena so ke shetse ke no ra a re dumeli a re fi anybody access le go katla ka maka ga go wa marinate le wa spicy tše sham o tlo ba ke senyeditše energy os french tše mona ga go di bolelang ke tsona le wena o no gatla pelo ka lesika wa re bona ba ka se ntire selo gore bila ke nya ke selo ge na ile gore ngore ntwa a se yona ke swantse ke theeletše ene and le yena wa theeletša ge ke mmotša wow le boletse gore a le a hlwa le tsena lenyalong ke rata ka mogole ratanang ka gona ka baka la gore monna o boletša re o sentše nako bona ye o ebile ke fela ke monyaka gape wa tsakeng nke be le masiana šetše a gotse forgive wena for gore o re senyeditše nako ke go forgive ka tše dintši mara wa bona o re senyeditše nako okay le ikemišeditše eng ka kamano ya lena le ikemišeditše go ya kae ka yona I wanna truly speaking now as you know I'm an artist again we inspired a couple of my songs already for my soulmate wow we inspire really ka gore ne ke kwa le nna gore bjale mo ke fitlhile ko mo ne ke nyaka gona that right person o a matchang le pelo ya ka tloa ya mpusetsa back to that under tree la go before school gore ke rile wena mosadi wa ne ke tseba e ka re ne go na le moya o nlaelang o mo botse wa go nyaka gore bona ke be ka ra happy relationship so ka gore bele o ke soulmate ya ka o my neighbor wa ka o soulmate maki ke mosadi wa ka exactly o ka kwa bo dikoshe tša go sana bo deeper ke re a ke šikinyege a ke tatazeli ke sa tlo kenelela deeper mo pelong ya gago yes because wa tseba le wena go sepela o tsamaya re na le go causa havoc o kwe motho a re yer guys ke kgopela le no mfa chance le tlompotsa gore na le dira jwang a ke kgone go tshwara mosadi wa ka ka letsogo mo strateng ke na le dithong e fela wa duma mara ke a duma wa bona
ke a duma gore ke tshwane le lena ke be confident le ena mosadi wa ka he ke re ke motshwara le gore batho ba re lebelela o bona so ha le ratana khante le ratane la mang ke le rata la mang a sena lena batho ba borena ba sega ga borena not ka moka ba bantši ba sega ga borena ba rata go fitlha lerato la bona o bo go motho a re nna ke dira dilo private o ka dira ntho e botse private gape ntho e botse swantse e be public batho ba e bone ba be inspired ba re moja sa gago wa iphitlha ai go a le gore o ja eng go e ja ntho e le goreng o e utswitse swikiri ka gae go kitsimela ka moraga ntlo wa ekoma fetsa wa phumula mara ge e le gore re nwa tee kao fela ka mogae re jela kae re nwela mo tafoleng ka moka e le ka mo basene re ntšha ka moka batho ba re lebeletše because a o e utswe so bjano nna le nna naturally ke no ba motho le ba re ke you love loudly wa bona so ene nna ke rata gore batho ba le ge re ba inspire in that manner ke kwa monate because go na le ntho e positive e o e feedang ko bathong about love because wa ba tseba many people these days especially ba 2000s ba na le ntho la gore ba trendishe something ena maybe ka re kore is a normality mojolo wa re gama ka se bone le lentswe le ba le shumisha wa bona so mara mojolo o gama ka eng no wena a wa latela sa pelong ya gago o latetseng trend gore le wena o tlo gone go suta in that trend orange le nna ke kopane le motho last week already re gaogane because wena bjalo o latela trend e ka mo ba bang ba reng mojolo ba tshwere ka megolo ka mo ma videos re bona nna ke gama ke happiness exactly na re gama ke happiness wa bona re mnate and then re ba le ntwane ya gore le rena he really two re mara o bone ka mogone ba re lebeletse ko molong ba bang ba re approach ba tle gore na because ntwe e tlowa mo sefatlhego ya bona la rasile gore le khatlisha batho le direla lena re approach le ke mitlhobotlhobo I'm talking le magoa le batho ba ile reng ba tswa outside South Africa ba re ba thoma go bona in South Africa batho ba tshwarane ka matsogo right in the mall gane le tsama le dirang ka molong lena ba no we just hold hands and walk nicely French le dirang ka molong wena le monna gago re swarana ka matsogo se se mangkoko ene ke ntwe le goreng ke yone ntšha mangkudu gore a nsere ka letsogo kore a ke kwešiše ke a smile bona ile top deck e feletse okay ke eng se ileng gore o boletse ka mogolong gore o ithuta tse dintšho go tswa monneng wa gago kudu taba ya go bolela batho ba ntšha ba bolele batho ba gama ke dilo ba gomotse ka mogolo bolelang ka gona gore dilo di tla sepela ga botse le ratong la lena le ge le tlo tsena lenyalong re duma gore go se ka fetoga ke eng se ileng gore wena go o dutse gore wa tseba ke eng le ge go ka tlala maru ga tsoga difefo go tsoga moya o monna a e felo ke eng se se go dirang gore o no kwa o ipotsa mantswe mohuto nao lerato la gage se se mangkoko le family ya gage ke rile go fitlha ka pola family ela gore ka kwa gore ke na le mma o mongwe ga ke na batswadi okay so ke fitlha ka mola ba mphile lerato le le goreng a sanka ka le fila ke yona ntho e ke ipoditse goreng a gona moayang ke a le ena moayang ge e fila gage le fedile lerato re tla ratana ka laka o tla mo hotspot mpe dilo tše tharo tše leng gore ka tsona gore wa tseba keng o ke monnaka tše tharo tšeo ka mpalelang tsona wa re tše ke bone ka tsona ebile ke netefaditše ka tsona gore o ke monna wa ka tše tharo e tla ba o handsome bja ge wa mmona o handsome Mavilos bona wena go ke la mathomo ke la bona go tsona go di gore motho ke morate too much okay ene ga ana taba gore re mo kae wow a go suni mo phatleng
sho le yona ke yona go ntšhotša ke yone e le goreng ko re go nsuna phatleng go nkuka sho ke tsona tše e le goreng di dira gore ke morate gore ke re a gona mo o yang wena ya ge e le gore ba tla re e Marvelous kae wena wa mmela maphodisa kwa ka o Marvelous tše tharo tše o di ratang ka French wa bona my sister this woman o supportive yeah kore wa bona sometimes go kuka ditšhipi o be senganga still you are a human go na le dilo tše re kopana le tsona maphelong a rena di-challenges tše le gore wa kwa re e go beya fase wa bona ke a kgona go dula mo sofeng nna a ke rate go phipha dilo ka mo pelong yaka ke dule mo sofeng and then ke dumelele dikeledi di tswe ntho e ya nthuša go hila because a ke tlo tsamaya strateng ke kwatetše innocent people wa bona so nka ba ke kwatisitše ke dilo maybe tša business some things di sa tsamaye gabotse ke kwatetse le modimo sometimes ke re mara modimo why wa bona why o ka ndira so why ntho e so le e so di sa phethagale a ke tšhabe go lla mo pele ga gage and ha ke lla mo pele ga gage she will come uncomforted ampotše the way e le goreng things are going to work out a se ba bantši basadi ba ile gore ba ka re ge o na le mathata o le monna ba offer that support most of the time they go ba go botse gore I rather go lla ke le kae ka jacuzzi as long as go na le this le that mara ga di-challenges di thoma they run ba ilo nyaka another comfortable place so bele mo whether go monate or re na le di-challenge tša bophelo either financial or however she's there with me she support me ko careering ya ka bile o mo bila ganimele a sa gona le o theletša other music o theletša Marvelous ya go re o theletša Marvelous left and right and o botša batho ka Marvelous and then ko re wa bona gore o wisha go bona this thing e phumella e fitla ko e swantse fitla gona ko godimo where it belongs wa bona so o mfa support in that way ke ntho e kgolo e le gore ke lebeletše mosadi o ka nnete ke yena wene ke ntse ke monyaka o ka ta gore ba re motho ke eng the shoulder to lean on ke yena okay and then e nngwe awa bjale o rata ka nnete ka re o ile a kgona go bona gore mo so bjale a e sa le taba la gore ke give and give ke a fa ke a receive le nna lerato le ke mo fa lona le nna o fa lona back wa bona a ke sa tšhaba gore ko thoma ka gore mara so o kry motho a phela emetse gore wena o phela o motša dilo tše di positive ge e le gore o tla ka tše ka re na le mathatanyana ena ana nako ya tsona wa katakata so bjale mo ke kgona go bolela le yena whatever mama no ntho ne ke re tla direga e bambile a ya direga a fetsa mola she will comfort me ke tla ba ka lebala ka nthwela and ntho e nthušitše goreng le ge o ka ba le challenge the minute we accept go fedile o e defeatile a wa ife chance ya gore e go je mo pelong wa bona so support ya gage for my life le botlhale o botlhale gagolo mo e ka reng ke nalo mo e ka reng ke fatlhaganyana o tla wa kgona gore tsoga baby e ka re o gata left wa bona ke re tla ke re sis thank you very much ke change direction lena baratani a re fetšeng jalo o nketile pele o šetse boletse ka go lla ka baka la gore ke nyaka go botšiša gore ka baka la gore ke le bonelela le bo malalane ka bobedi ga lena go lla mampele ke tšhono e botšiša le go le jalo ke nyaka gore ka lebelonyana dipotšo tše re di arabile sa dinagane French le Marvelous ka ga lena ke mangwe e leng gore o lla ka pela Marvelous okay ke mangwe a go rata go apea ke mangwe a go rata go ja ke rata go apea yena o rata go ja yebo ke mangwe go rata diaparo
ka moka. Okay. Yeah. So both of us Gabotse le no tshwana. le re keng photogenic. Re rata go ba smart. Yeah. And re rata taking pictures. Mm. Re rata go create the memories. Okay. Re rata go tswa di out re lo create a good memories. Ntho e thusa gagolo ka ra relationship. Yeah. So re lena le phela le rate bophelo ba ka gare le rata go phela le tswile. Kore Nke go kgonagala lena le lotse ka moka be le tlano phela mafelo a mangwe le mangwe. ra di rata both. Okay. Kore re na le nako e le goreng re a tswalela o bonagane o ra rego. Le le gona. Re le gona. Okay. And then a re tswa re mola mo e le goreng o re tla o re e bana le a fitlha le lena mo. Then wa bona so re like that. And ntwe mnate gore na lena both na a ke tsubi a ke nwe. She doesn't do all those things as well. Mpotse selo se se so sa se rateng ka yena se se te. So dumang gore ge ke bo kgonagala gore o tlo re a se lese bo tlo mmotsa gona jwale a se tlogela. What's that somebody o lo runi le too perfect. Ke this woman man a ke tsebe gore ke tla re ke eng e le gore a o irate ke tla ra ke irate ka yena. French ke eng o sa irateng ka Mavilos? Ayego. Wow. Okay. Mavilos e fa mosadi wa gago molaetša wa kgwedi ya baratane. Mo lebelele ka matlhong o mmotse. Go fetša French le wena o botse monna wa gago molaetša. Ke gopela go mopelela. Okay. Ke sa tla kenelela deeper mo pelong ya gago. Ha ke shi ha ke shi kenyegi ha ke ta ha ke ta zeli because you are my forever. Okay. Re le batsele matsogo. French ke nako ya gago. Baby, Yes, my love. ke tlo dula ke go rata and nka se change. Ke tlo rata forever, my love. Thank you very much. Ke lerato mo letlang gona lerato le a tuka ke French le Mavilos kgoding ya lerato kgoding ya bobedi ya ngwaga wa 2026 go taba ya ka le mangoko baby yo ai nna ke go boss a ke se gore ke bo boss ba mo kwa ke French na e fela go no ba le bo boss ba bo ba lerato so ai ya bo go boss bo wena o tshiletseng le wena o bogetseng hlekile ba ka mogoleng gore tsere nako ya ga go wa kgetha go kitimela di kgokaganyo ntse le ya go tsa Thobela FM Thobela FM ya ka le tse di ka bang di go hlaetse o ye o ipsine ka tsona ke Mavilos le French le na ipsine ka kgodi ya lerato. Oh yeah. Re ka swere sa re oh yeah. Annete ke ka mogoleng gore na ba re fitla mafelong ka gona ga taba ya ka le mangoko baby la bohlanong la le kgone go fihlela re kopana gape nakong e tlang. Tata.